emotikone, talase, planetu, tabetu. A naša priča zvuči ovako. Labud je pravi muzičar, ali na linijskom sistemu uvek zaboravi violinski ključ. Pevao je o planetama, bebama i talasima na moru. Nada se da će jednog dana stići na mesec. Labud se plaši tornada, a ime mu počinje na slova R. Ime mu ima 8 slova i ima veliko srce i lepo crta emotikone. Na ovom crtežu našli smo 6 srca, znak beskonačno, zvezdu, 3 osmice, čudovište, čamac, nogu, sunce, trugao, kuću. Naša priča glasi ovako. Sunce sija, noga gazi, a deca se igraju sa zmajem. Čudovište je uhvatilo malu zvezdu. Oblak se zaljubio i pokazao beskonačno srce. Čamac izgleda kao trugao. U 8 kuće ima 8 dece. Mi smo na slici pronašli auta, duh, macu, kamen, čiču, Podvodnicu, vanzemaljca, cipela, srce, slovo J, auto. Vanzemaljac je živeo na planeti Auto. Na putu do zemlje je udario u kamen. Dunga je čekao u vodi sa podmornicom. Slovo L je plivalo u srcu. Videli su mačku sa punim srcem. Čiča Gliša se zvao Ljubiša i bio je Na slici smo pronašli balon, srce, krunu, trougal, pticu, trava, cvet, kosa, Broj 8 je beskonačno i naočare. Šašavi svet. Balon koji se naduvao odleteo u šašavi svet. Kruna mu je stala na kosu i sleteo na travu. Ptica je sletela i balon je pukao. U travi je bio cvet u obliku srca. Ptica je vladala beskonačnim svetom i nosila naočare u obliku trougla, dok se 8. mesec vrti u krug.